Hello, Zoktui Chim Channel Sunday special episode Aget na chan ve kiting in na bon sawa kahin lim vin nahi. Sunday special episode ki bol hi kon kal na phat chom pin teng la thau ano men comment na ki pa ta thu na hin seven ke yong ka ki pa na hi go tlang khat hin lang nunga khat hin lang zin nei ding kon chen dan thenga zinaga nei ding kon cha chon na zi no ham na zi pa mung thile itin na gyal dam ti zo teng le ki ha ki god na ki go kirin zi na nei go ki tan na lung gim na ho na sumelen zinaga nei god ki le na zi ding nu ham na zi ding pa ham chu hung thiki tale itin na gyal dam wang sen ki sat le jing dam na lung na le jing dam ole na ki pa dam tunia thusi mi sei diu hi chuto banga chu thu ugim ana thu a lungnat na ana to a hi wanga ma hen CHONSET LUNGDON GIM POMANG ding inezui gol phaje su ti wa choila kho ana sim do hi tunia Sunday special episode agiat na wa choila ahung ki pat dan le Allah ho in sei diu cho hi le GAMLHA ta MOLCHUNGA ti la kho le CHONSET LUNGDON GIM POMANG ding inezui gol phaje su ti wa choila he ni sei kop deu hi zen awa choila yong hla khel khel tapotin athusi mi pan ngal taw hiti nangai nom ding ka ta sanin hi ji chun azona chan pot do lovin ananga jin Houbung la 417 na kho GAMLHA ta MOLCHUNGA te wa choila kho hi hichi wa choila hi Bennard ki tipa hala bol ana hi ama hi lasi min thang ta le pathian thu sei thiam ta mi ana hi George hi 4 February 1873 kuma hi Ohio US gama hu ana pe nga hin chule 10 October kum som yet lenga atlin akun Michigan US gamma ma hu ana thi a hitai George pa hi migan thei ta ana hin Ohio muna ho Relmay Hall Koila kiti ho anabol zizi bakon Ohio muna hi anakhosa ova coal mine na hi na anato hi George hi aniawa konin pathin thulanga analung lutle jing ne hi ama hi Christian evangelist song anahi go a hi Bible sim the hongi phanin theology sima che ding atile kining changlovin wangset ten apa hung thita na hi le a in sung a asatan anu le asopite avet angai tan hitiji chuna manjong Bible sim thei talovin apa na to na chun coal mine hin na na tong tan hi nisi le chol ta a na na to ji chun Bible sim na diong phat an nei hlom tan a hin la phat an nei ti le Bible wang an sim jing ji na hi hita chun ni kho ahung che ni le ama ho zong ahung kiti thei dom tawin zor zong Chicago a Salvation Army a pan agala pantai hichilaya chun evangelist na tong ding in Methodist Episcopal Church kiti a hen ho in a hen ordain na bol tawin hi traveling evangelist na chu hichia kon chun ana tong pan ta na hi evangelist na ato jing lai jin ni khat a hin gel do tan Krista ki khet be na cross that dan hi nasakta ka het chet angai ji a hin ti tai hichia kon chuna man taw na man to thun cross thu chu a hin boi pi ta na hi amazong pathian phathei bo na ana changin hitahin ana sei ta na hi Krista ki khet be na cross hi alim mai a hi lo hi ahung kilang che jing tai John 3:16 na thuki sun ho kho athu ho ahung do in ata in kalungmit in kamuthei tai ati na hi alungmit na cross ho aga amua pathin ki khet be na ho aga amu chu amanjong wa choilan anaji tai hichia konjun zor si munchom choma thusei na ho ana che ting le hichi cross thusim hi ana sei ji in anamang chaji in ana sei do ji in mi heading in ting le khat vei le a service ball na ho achun hichiwa choilaw hi ana sa do ji in hi hichiwa choila hin gol to na hin asla ana lu jeng thowin hi amanjong anasu chai phara ala ho anasim tu phada chun
aloi ata asan pen khat ko ma hin anachi in anasatai aga asa achaya achang zon pen pa aga achai chai chun amanjong la chu phanam aga atin hi alasa anangai pe chu koidang hello reverend lo boswick kitipale azinu ane hitonin hi amaniong akipa be se jingthlonin angai nom be se jingthlonin alungsung to kha awal ji thlona chun printing ki bol na ho man zo se chu amanin anape pi thlon jing in hi hicha ko na chu all rugged cross ki tiwa choila hi america go a hitalova hei ho thingthlang mi ten jong hichewa choila hi gamla ta amol chunga tia isa theyo hitai anina isai ki diwa hi le Houbung la number 94 na inezui golphaje su tiwa choila ko hi phalbila a hi in Canada gama businessman mini hi akhiau thlonin hi a hi le thinga ki choi mi khat hi amani lang a hin zone phein hi businessman khat pa chun aloi pa za chipa khu thingtan dinga ka ki hayar de hi sumpe a ka thingka tan sa di ati en hela khat pa chun ai poi chipa khu ne hel lo ham chipa khun migen thei ho bo atan pi zin sum nei ho atan pi zi poi steng la sumayong goi thei hi poi ama khun migen thei ho bo ki tho pi zin hi an ti pi ne loi pa cha thingat ki choya migen thei ho bo an ki tho pi zi pa cha koi madang a hi poi tuwa iseyo golpha jesu ni chiwa choila an simpa Joseph M. Scriven a hi Scriven pa he British mi hin Ireland a hi kong tola na pangzi a hi Scriven hi 1819 kumahin Ireland gama ana pengen a hi ama hi university degree Trinity College London a kho ana pass phara chun ana chai phara hen a inmuna kile kina a hin khotum ke ya omding ti hi anomin hi chuteng le aniawa ko na anaki ngai pi anaki lungset pi nunga khat aumen ama hi to ki chending ati hlon hi tai aki chending niu ni khat masanga hen vadung khat ko ma hen ki mu to ding ati hlon ni hi anunga anu zong hi chini achun sakola hen ahungen hi ahi le ahung hlun ding kon cha achun lei khat hin ho pa an hi asakol chi pi changa ham nunga anu chu leya kon chun ahung ki le atlain vadunga chun alulanga achuin amazong kho helovin athi pai pai tai Scriven nong i macha thu he phalovin amazong ki mu to na dinglang chu hin zone na hi le ahung thlun phaden akingai pi ta alungsit ta nu chu athi sa na hi tai Scriven nong hi chi phara chun alung an hle zingin amanjong akinep na se se abei tai ahin la ama hen pathin lang anabel zokidin aman alunggim na ho zo se alung nat na ho zo se chu pathian thu hol na zo en na mang cha na hi amazong Canada gama chia ahin khullum ke ya ga umding ati hitai 1845 ahin Ontario mun hin Canada ana hlung tai Ontario lek vapama Porto kiti taung sung hin ama na khosata na hi hichilai mun chun pathian thu them an sei jin chuteng le migen theile ki thopi ngai cha ho chu ana ki thopi jing ji na hi ama hin kitep na khatong an nei jin hi hichu akitep na chu hi a hele athil anei ago zo siong cha na zo jin migen theo ana ki pan pi jin ki thopi ngai cha chan chu ana ki thopi jing ji in hi chuteng le ama hi a khomi ten good samaritan tin jong ana ko ji win hi chuteng le hiche khomi ten ana sei be na awachun ama hin ki thopi ding ngai cha ho ko ma chi ho chu ana da pi khapui ana ti win hi ni se le hiche jinga bo chan ki salela hin midam mo ho ki thopi ngai cha ho chu ama hin ana vet deng ji hi phat ana chi ni hi le kong tol mi retire khat hin acha te tuition ladingin a ina hin a ko tai hita phat ni se le ama ho ina tuition agala jingji chun Elizabeth ki ti nunga khat hito ahong ki ngai luki tai ama nin jong dan thenga ki chending atiki thlonin hi le ahap tamasa achun aki chen masang achun
adong manu akingai pinu mama chu natna gi satain anaki din amazong athikit tai mi hem hinin lungnat na yong umnante ahin la ama hen pathian to mani ki ka wang hi na satta in atu cha azingin hi lunggim na atope lungboi na atope lai ta in zong yan thei tho dan ho na thiam tan lunggim tho dan ho na thiam tan lungnat na tho dan ho zo siong na thiam tai aji chuman yan thei ta hin ho hin man to hin chiong chu hin aman anei thil phata anei chu gol pha jesu ananei ne hi kum som hitia hin ho hin man zowa chun scriven anu hin lekha thot a hin thot in adam mo thu a hin sei tai a hin la scriven hin ga chi le ga awale na ding sum jeng jong chu ananei lo hitai aji cho ma hin ne ya hi le ki thopi ding ngai cho chu an ki thopi na zo a sum chu anaman ji hi aman jong anu angai dan le a hin kho aman dan ho thu chom chan ana sunin hi hi che thu chu tua wa choila isa o what a friend we have in Jesus tin ana sunin hi ale khathot copy chu aloi tam ta in jong anakila ve na hi aji chu thungei ta hi je chun aloi khat in jong music ball ho ko main ana thut tai kumni zovin athu chu wa choila in hin sim tawin akai dan ho chu chuting le publish in bol chu American lawyer Charles Converse ki tipa hi hechizo pharin evangelist min thangta DL Moody hin national platform hichiwa choila hi anapin mizo se het ahungi tai ba choila hin si mo tu sim iga se chu ilungsung cheu ato kha dingong kata sanin aji chu ine zui gol pha jesu sim pa jingong hen na samong mong gen the tho gim no ana tho hin mi hem ninga chu zo zo wang hi poi ahin la gol pha jesu ana nei je chun atho khom pi ding ato khom pi ding gol pha jesu anom ta je chun lungmon na ana nei tan hi Sunday special episode agiat na chan chui chai tawin e hon nong khan to piutin phat chom piutin episode connecting le kimoto kit taw hiti na bonun Sunday ni khopha